إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدمري أرجون من كوري كنداني كوري دريغا بس إم فهم واحد كي موضوعي توبة جواك إم فهم أرجون من ريغ فيلا والمطالع فواني ميون جهبوتا كاراجم فوا මීහුන්ගේ අද්භුතක මෙදව අලගොන් මෙන් තවබා වාරුක යාමේ අලගොන් මෙන් අමල කරන් ජේනේ ගොතා බේ ඒ අලගොන් මෙන් රේගේ ෆිලාවලක ෆාකු ෆවානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හග්ගුතකි ෆාමතකි තවබා වෙච්චකම ගවානම යාමේ තංකොල ෆසේහි මුආමලා කරවෙච් ඒ නම සින්සාරුන්නකි එබෑමන ලිබෙන් උරි හග්ගුත दूधे बहनों दुनिया का वैस उखरवी हयातों का वैस ये हब्बुतों के बैम में गिफार दमान ये मालूमंड में उन्दों को मसले कम गवानी मीहों के हब्बुता करागम फावा मसद रे कालगुन में कियाल दिफा हदीस मेरे सालगुन में हदांग आको लोगों कियादा फा फिलावला कुरेदानी ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बैं इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह कदे फानु के सनदुन रिवा कुरबा फावा हदीस बसफले عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله رسول أبو هريرة كبن رواية جنبه بدارو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربه من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ما نيت بامهم أخاك أنياك بدلغا देन जे एच्चेकम गवानम एनागे अबुरा एरुकम गावियस आदि एनुन कमकुम वियस एच्चे एकम गवानम फल्यतहल्ललहु मिनहु اليوم मियदु एमीहे किबांग एकमकुम हिंहलाल होदास एमीहे के अन्याय के बदल रद्द कुराश और एमीहे के माफ हैदेश एई قبل अल्लाह यकून दीनार वला दिरहम एई एदुहा कुन दीनार दिरहम එයින් එබ්බස්කමකුන් ලාභයි මම්ෆායේ නුකුරානේ දෝ අවමුගේ කුරින් අවම් කුරින් දෙන්නේ ඉපදෙන් දුනියේ ගමියු ගහගුතෝ බදලුග ෆාසයි මුදලුන් අලගොන් මෙන්නේ හග්ගුතේ බදා කර වෙහෙන්නමස් ඛියාමෙ දෝග බදල් කර වෙනි දීනාරා දිරහමෙන්නු මුදලා ෆාසයින්නු එදෝ බදලවානි හේවමලා යුන බෑ අමල් හග්ගුත කරාගෙන් ෆාමියුන් දෙන්ජේ නේගේ බදලු ගෙමියුන් හේවමල් එ හුස්සජ්ජාම් දෙන් තාම්මල් කරන් ජේනි ආනෙකුන්ගේ නුබෑ අමල් එහෙම දීනාර දිරහමකුන් බදල් නොදෙවේ දුව තිමාගේ හේවමලුන් බදල් නගා දෙවේ දුවස් අවමුගේ කුරින් තිබා අනියාතකුන් රක්කාතිරේ එකංකම්ගේ හිංහලාරු හොදා එකංකම් خلاص කුරස් ඉන්කාන ලහු අමලුන් සාලිහුන් උඛිද මින්හු බිකදරි මظلمته ඒනාගේ හේවමලෙන් හොරජනම ඒනා කුෆා අනියාය එකශීගෙන් වා ඒන අරාගෙන් ෆහග්ගා එකශීගෙන් වා වර ඒනාගේ හේවමලුන් නෙගෙහු වයිලම් තකුල් ලහු හසනාතුන් ඒනාගේ හේවමලෙන් නුවාකම ගවානම නුවත හේවමල් තදී හුස්වජ්ජකම ගවානම උඛිද මින් සයියාති සාහිබිහි ෆහුමිල අලයිහි අදීනා අනකා ඒනාගේ සාහිබ් මිහයි බහි ඒනා එමිහෙ හග්ග කරාගෙන් ෆා මීහාගේ නුබෑ අමල්ත ඉබාගේ බොලම් බොමච්ච තාම්මල කරන් ජෙහි ඒගේ නුබෑතිමා බලවලන් ජේ හදීස් එකේ අම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ ලිව්වාෆා මෙන් නිර්වාෆා හදීස් එමි අවගොන් මෙ වරපොඩ සමාලකන් දෙන්ජේ වාගේ රේගේ සවුන් ෆා කුල්පදෙයි මියුන්ගේ අග්ගතෝක මස්සලේ කි එම්මෙ ගොඩ අවගොන් මෙ ෆරුවා කොට කුරා ඒ නමස් ෆාෆා ගොතුන් ඒගේ නුරක්කා තිරකම් බලාවියා එම්මෙ උදගු මස්සලේ කි මියුන්ගේ අග්ගතෝක මස්සේ එම ලොබ දිසෙතර හොම් බයිෆාර අවගොන් මෙ හයාතුක දිමාවා බයිකාල කන්තත් මිසාල කලගොන් මෙන් තෙරේක මසේ කුර අලගොන් මෙන් ගාතු මසේ කුරම දිය මී මොසර්
algon men rajye meheka sedan noniyam beer meheka sedan wakisaba kon feshigen einaya denje musaren oba ene denje haggen oba ena furan hingada noni ena gulum kandidan ene veenuwi ennengidana miha gatum miha daranje naga poti e darani dimfarata e dimfara faharega e zamanega ena ko ofihega masek kur mi ekam go edana ena wes pahun as ena khabar enwe ena grattesse ko negi ena e raddu quran evs goten nedi ena wes mihege haggen ena atu gobe denje fasai mudale purin dennevi masekkat mihege furage hingadan uni ena marwedan enage rahmetin enage ailage me geneke nege ifa daalate ka kinetto algon men emiha hagguta kon tawbawar ehaggo enaya ada quran em furtaman algon bisal jenukta ki vi gotokun enaga ailage mihe enaga ratte miheka wah dakkaves enaga wartwari nuniyam enage ene hamay for koddeve to kurem huriha masekati algon men korenje enage gulun timanna kendi jehisam ferige deka nimuniye egoto eka nufudene ei miliyuwa malaikatun fafutakun eche nuvule algon men sikuden eche hada nattalis eme kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala mi faafataka behegotun ango afoni ahsahu allah wa nasuh allah etaketi li rakka kurbi wa nasuh henna sinsaru mon etaketi hadanet algon men kula faafatan algon business edu hadanen 30,000 වරදුන්තන් අලගොන් මෙන් විස්නා ෆිකුරු කුරියස් අලගොන් මෙන්න කන්නෙන් හදානෙච් වර කුඩ කුඩෙච්චෙන් අලගොන් මෙන් හයාතු හදාගුණ නෙහෙන්න මෙස්සේ ෆාෆෙක් අලගොන් හයාතුක 30,000 40,000 50,000 50,000 කුරණ උරියා ෆාබ ei allah taala aggutakkum gaas insanu aggutakkum gaas e huriya ech wani akura liiba algom hada bias algom hada netas qiyamet du fafuttake ge sibaga e huriya ech algom me kuruma changuse elen adi allah subhanahu wa taala ga adul wante rikum ekalaage liuwa fawa ech ege macce bina kurba hewa malto tilfatuga uniya nuba amalto tilfatuga ech kireni nu hameken insanaya dete insana hisabu useli ena lifa fafutene dekki e insana buneveni iqra kitabak tibage fakiyase ene fakiyan hawal kurwen egawa ichsa behegotum waha dekum fursatu ene onnane allah subhanahu wa taala wahi kurbane timang ilahuge katibun tibayan aniya refa odihe egmane ge tiba kurikame nukurakam nuni nukurakam kurikam evesech me gebenge iturech unye iture liepa ebenge ehuriha echege macca ena ebbasuma fahuga ena kuffanu baamaltaka ena kuffa heomaltaka huriha echege macca ena i'tiraf wa qabul kurba fahuga den amaluto mizanuge echege kiren hama liuwa ka kirubani kino en ebessen unino ko liuwa fa vi irugaves allah subhanahu wa taala ekalaanga adulwanta kamun insana ga macca hujja qaim kurawa fa echege mizan ek barudam qiyamet du belevenis e malgon men echsame da handanekkum gavies allah subhanahu wa taala wani eche ili rakka kurawa e itirega allah hagguda e itirega insanu ge hagguta e itirega algon men tawbaba visniyas eta zamanek ga kuffa fapat algon men visnuma khiyalu gas den echis allah wani algon men amalato fatuga liuba ehmbima mihek haggekkum gaadam kuridenne faden kommen bes e haggek ei kude echekkum gaves bodu echekkum gaves emiyaka ada kuraven goten otto ena gadala mase koranje mase korum faga algon balma hinga ena en echen ada kudden evs gotek algon kurmati ganati ene gaila me gusnudane ena rattese gusnudane ena ya gule number esnen adi hin gotakum be sena ame forana evs goten nedi huriha gotek ena dorum ena kurmati ga bandu ejekkum ga waadama den algon menna hedene goteki enage matin e muda e fasa e sodagakko enayek ege dharma ya sawab devumuge qastoga e niyetuga e mudale heyokamaka sodagakkurum allah subhanahu wa taala russa awdige wakamaka e muda hanadukuru hedukur faraga seenage faratun kura sodagate gotugeno ane akhage faratun
sodagate gotu ege darmaya sawab ege ahluwari ek raddu koddewumuge nietuga Allah denawadi gabana ekam names migotan algon men ekame koddinuma fahuga ves faharega kommes duho ko ena assa kommes duho ko ena gulego bedar kommes duho ko ena hodene itur magebe sawmana faiveda ena grattissa ko agomne egida nagona bunegen nuwana timonne mehar ekan khalas koffe den komme timonne ben men nune ena gratte miya gulagen timage miya gula ek allu kura kanu egota dinuma fahugaves kommes magen algon men hayatuga fenijje kam gawanama ecce raddu kurve gotek algon men fase vejje kam gawanama tanos vejje kam gawanama gote ena asikam gawanama algon men jehene mudalen hamayen ene barabar de bunegen nuwana tiba den uri fasa timanna sodaga koffe me khalas koffe en timanna denje che nona ene khabar divijja me ene misala gabul kuri masse nete timanna ete gote gabul kofi emejja me ene ikhtiyar wek ene me salgon me faharag ga sene ke macha bar wala ga misnuwan ene ke macha nufuze for wa ga misnuwan e fasa e woni tiba libifa ko timanna amura eche nudene kam ga vishnu me ena egote ewa dakka ga nuwa ene hagge ena amille naga sodaga kuru ena amille naga veche beno kuru ena ga amille hagge algon men nakam mihe ge fasa ena sodaga nukura muttaka gadakam ko sodagat lava e fasa yoti ene deepa kam ka nunime ehma ebbes gotakun algon mege muslim akha ka for ko denje ebbes eche algon mege zimma ga wakam ga wanama eche for ko dinu mattaka kuran hore masekate algon menge kolodana ko horim waram kurma fahuga itur gote netijja midenne gota amal ko gen e haggen Allah irad kurwiya algon menge hagga kun salam wegen gada enamas ehem masale algon balalmai mudala fasa ga masale algon na sodaga kuridan kurin denne fadai masale ka algon bala ghiba bunu emme gina mehun hagutta araganne ghiba bunu neti moshon deetere yesum mehun bona kantatta sobo miya guna emme kalime ge sobo geburi aila tekko halaku engos mole aila ekko gowan gos miya wattala me atomic bomb ekkala emme kalime ge wattala firimi ammi hadenu deetere wakivegenda ege sobo aila te bikave darin bikave member fan na darinna gulun ket ameken emme kalime ge so bunela emme kalime emme wahakes ene wahak bunela feena di eka mege sobo fituna fasada ga aila wakive dive mundiya hitamata taammul kuramunda meyum adis eniya gama taammul kuramundai kinetto algon meg mihege ghiba bunafawa kam gawanama midenne ikala kamen algon meg farat mefawa kam gawanama ekan kura shakkelle algon mege bahaka algon meg feti dogu khabaraku to algon mege nubakam algon meg kuri kamakun debe jeifawa kam gawanama algon meg emme is wajib ekkam go deken jeni demihe go deetere islah kuru mattaka amillen is nagagen tedun emme haggu farate ken eina ge sawbu edam fasade pawa nem eina ge islah kuru ge mage fennu ekkam go wanama e magen ene ikhtiyar kurun jen eina hamekin tibana tawba wejja bunyakas eina kuri faafa ge machan aila ta ruli fituna fasada terega aila ta bikavegen dairuga ei eina ge aniya ekkan ena qabul kurun jen em bejam eina ekkan islah kurum sulh kurum ge mage tanosefa ekkam ga wanama e sulle ena mase kurun jehene eru Allah subhanahu wa taala eina ge tawba qabul kurban ei mihunge haggotakkam ga wat en was misalaka kuri awun denne wen hame ken mihe ge waha me dakkafa adaka ge nege ena ge waha dekki kamas suwalaki algon men daani heye ena gata gos ena gata maafu edeni heye bay mihunnaki egota maafa eduni maafu difan anebba mihunnaki tibayan ena khabar negi tiba ena ge waha ge dakkafa gos ena kare waha ge dakkafa ena ruli anika bodu masale ke megitene wade ingada bay masalate ki baykala kantataka maafa eden diyama aila ge terega masale je bodedi kantakkan ena ya khudu mihukas ena gatu ge waha dekkumuga ena ya kanne maslahat ena ya kanne faadai e khabaren ena gatu ge bunum faharegga ena ya warabodu musibata gas wegen gada ena ga aila je bodu musibata gas wegen gada aila roligen singada ehem bejja ifadalate anek muslim akhaya tima e khabara dinumuga sawu faada innen halat ena gellum wal halat nuniyamu ege sawu muslimu ge terek anekka was ituru adawat terek ituru nafrate fitri ge hingada ne ko bele halategga kommen ege waha ke ena kare dakkana kamenne ekam suwala ke rudakka kinetto algon men salaman ham rudakka hisabu honnani
no algon men antakuran chene godeki emihe gaatu algon men e bayge gaatu ga eenage nuragalwa eena ghiba bune di bayge gaatu ga anekkaves e ga anekkol waage dakken che eena kar nubunjakas eena emihegge netimosun emihegge macca ghiba buni maqamek ga nuwata tanek ga nuwata hisabek ga eena be je anekkaves ege anekkol haama kura e wahake ki nehen dekki wahake sadaga meedu algon menna mika hondago fona daraje ki kuri zamanu ga nawa detin ator mihunna ekko polwatte ga joli fecche ga tibege wahage dakka dani meedu algon matu gonno phone ga fb status ga meleleni komme wahake le algon duniya ge feturige mat ame ke ingili kolum kotta la fr feri huriya taga feturige bade eyay ko malaike be kalun feffutto ga sama nube amale gotuga liwege bade adi feturigen diwara kege nubakam feturigen bat ehem bejja algon men hama efada maqamek hama eenage rangalwa kanuwata ekan alun ambura algon mege bejje genna kiya bod masse me algon men terem bay me warak kambodo algon men midinne bidein kantakkuram badar kitab wahagato algon men lienje bay mismi hum website ka nubala hama etche fenani comments tiri comment illa fonuwa dakka wahaga komme kalimeki liwechama atun tima niyamun daachchesama liwe eko mihu luisnach mihu luisna timannage atun miliya etche mihu malaikatu feffuttoga timanna ekkola nuot timanna dekola qiyamat do hosele nechek emme heyo amalek eenage heyo amaltoga feb borakuran emme heyo amalakan eena beeno fawa doga eena liyefawa emme ibaratakum bes eenage nuba amaltoga feb borwege hingada emmechekums vfariga miha duniye gotus kuriyarani algon men haradu kura war madukoggen algomna libe chekawure enot idanna wachigi miha hewamol kurani ei ena libe kol miyun haggutta garaganani ei ena haradu kurako namaz kurani zakat dini rodaifani hajjoni hama anekkolu mihun haggutta gen araganani ehem bijja mama phone fe femburun kalkal eenage hitum bæவர் hewbolten ebur ekam anekkolu eena kura mihun haggutta garagati mechi anekkolu mado gos ebbe sechinne bangurode faami gotu geena vegen ehem vegen non to nabiya sallallahu alaihi wasallam emme riitikom mi misal bayan kurabune atadruna manil muflis tebame on ege to kaakuto bangurode faami bangurodu ni algon men dannet ni ha iflasu asabe ko dannone al muflisu fina man la dirham lahu wala mata' ahar men terega muflisa ki bangurodu fa miye ki miye gatuga dinar dirham mudlenne miye nabiy sallallahu alaihi wasallam ge mizan ekale faanu algon men duniyawi mizanum bangurodu algon men dane ei miha goriya miha ge libe amdaniye borene haradu bodu vejjiya esam verige bagorodu ema miha hewkanta kure sevore mihun gaggutaka bodanga ena araga nanya enege bagorodu faami eneki gelli halako faami enege hewmaltaka nubenna hadis kur al muflisu min ummati man yati bi salatin wa zakatin wa siyamin kiman kale faanu ummatuga bagorodu faami ege qiyamat do anneruga salat namada zakata mingus bawar hewmaltaka rodeya anneruga yati waqad shatama hada anneruga mihirame gechego af pingus bawr nabiya sallallahu akala mal hada hirme mudakaf wasafaka dam hada mihirme leora faqad hada hirme boruga zinetu modguf me gos mismi bhagote kade fan bayan ko demi kuramunda kant din fayota hada min hasanati wa hada min hasanati de mihirme gene hewkad di mihirme gene hewkad di فإذا فنيت حسناته بسينك حيوكن تتفناوي نتيجيا وسوجا طرحت عليه خطاياهم عليكم قالوا بأمرتن إنك فتنغلي إن بولولنجي ثم يلقى في النار إنك قس نركين إلا إهم حقيقتك دنيوي قتم أرمن إنجي لبه إتشكبر خرد بود كريما ميها بغرود وانك هم إيقوت تيما كورا هيو أمرتن كيت مجينيس ميستكم حقوتك أراغنكم غوانم هيو أمرتن تيبايك نفنا نيجي بدلوغا tiba kula warabbura masekkate e masekkatan emme boda tiba hajatteregen wadu ege ebbes beer menne bekar achekkum gavegen daane mihunge haggutaka miha aragen faakum gawana e lobe dissetere ho
midenne he ghiba ga halatu ga sawgo bena oti e wahaga bayan koddiru mismiyun ga wahaga mihun dekkima mismiyun ga aguwette mihun ga abura izzata karama gelle mihek buna acche ge saw tedo komme khabaraki algon vistal je nuktami nabiy sallallahu alaihi wasallam ghiba ge ta'rif kurwa fa nikine dhikruka akhaka bima yakra tibage akha nuruhe wahaken ene kiyan dekum අසාබේකල සුවාල කරේ කිමන්න මගේ බුණා වාහකෙන් එන ගාග හොරිනම කොබායේ කලේෆා කියනත දෙක වඩා ගන්න ඕන රිස්කරවි තිබෑමුගේ බුණා කමෙක් එන ගාග හොරනම් ෆකද යතබ්තහු එනා ගීබේ තිබුණ ඒකම නැතිජම් ෆකද බාත්තහු එන අගමච්චන් හිද බොඩ දොගකේ එහෙමම එන ගාග නෙස්සිෆෙක් වා බුණ පියාමෙයි බොහතාන එන ගාග හොරිසිෆෙක් වා බුණ පියාමෙයි ගීබේ නුක්තාකි එන එකවම දුරු මේ ආම් උසූලුන් ඉස්තිස්නා වනි ilmorin bayan kura baykal halata misalaka miha ka aniya illi be halatigga e aniya miha salama umattaka shari kotegga ena gostakka wa uni dawlatuga muassasa egga ena gos kura shakwa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim kid Qur'an Allah ta'ala mibawatuge basta Allah subhanahu wa ta'ala lobodi nugannawe mibawatuge basta ka mihu midenne dakka wahagata aslu am usulun onna shari mingon taka khilafa dakka wahagata mihun ko faniya wahagata nubakan tatto wahagata Allah subhanahu wa ta'ala wahagata lobod nugannawa midenne halatto gabenui aniya libijmiya illa man zulim aniya libijmiya e aniya rakka terumattaka ekam enege shakwa korevidane e shakwa korenje idaratto hamehme mihegge nubak ilmor istisna kura halat mihegge nubakan ummata mihegge nubakan deena islami ummata emihegge nubakan mistakunge aqida emihegge nurakka terikam bodu wajjekam gawanama e nurakka terikam ummek salamek kurmu gotun emihegge hori aqida ge nubakan mistakunda bayan kodde ida ei deenuge salamata rakka terikamatta mihunge aqida ge salamata rakka terikamatta em fenna awgumonna misalaka hadith ilmu riwa kurwa bekalum hadise ge sanaduga rawiya himedijja me rawiya begatu ehri hadis fetto golif ene konkala mi hekkan ene sirata suluk ennos ilmurin am usulakum echite nagage mehunnan abukiya gibabune nuda eko hadisen nakul qur'an vejjam hadis ge salamat rakka terika wattaka emihe getere pusha beerupun ange uriyajje muhaddisun liuban fotu eiwa kibabage beenu kurach e bain halatta ilmuri istisna kurwa fe buri midenne aam usulun istisnawa ghiba ge terega nuhimene haguto utere ehennuni aam usulun algon men wake ki fardun ge waakete men ena mihenne ehenne kiya midakka aam waakete kiyama ghiba ge terega himene kantat lobadi isitera hon ki qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ghiba ge sababakko gawa kun hige waaka bayan kurwa wahi qur'an ya ayyuhalladhina amanu jtanibu katiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmun wa la tajassasu e imam jimistakunne tebanu gina hiya durwash inna ba'd adh-dhann ehni bay hiya ki fafe itan alwa misnaj nuktage qur'anu ga gina hiya durwash angawa poti bayen hi fafe bat asluga algon men andazaka wanjen gina hitaka durwash ehni gina hiya ki fafe enno angam gina hiya durwash bayen hiya ki fafe bayin hi faave bias durwa mejene gina hitak wala tajassasu ebbeka nebeka jasus nukuras wala yaghtab ba'dukum ba'dha adibeka nebeka ghiba nukuras ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh tibamu ruhe mohiye tibamu ge muslim akhaage mola mas keuma ei miyag maroima ene gashigandu ge dangalaage mas keum fada hadi hutur kame gotuga ghiba qur'anu ge siwa kurwafa fakarihtumuh tibamu ekama ga nuroyma ehema emme gina mihunna araganave mihunge haggutaka ki ghiba ge basal elobe disetere hon algon men khabare fatura arugaves tedu komme khabaro ki faturan je chenu faturan je ni ege sawmu muslimunnak laabay manfa hore khabar ei bay khabar te ki fituna fasada khabar ege sawmu fatura mihe bes adi anekay bes bes ka laabay manfa ne khabar ei sawm fahun enay ekam fubadda udugu daraja ga wahagat ehma komme tedu khabar ki faturan je khabar nabi sallallahu alaihi wasallam ahzab anguramak
ekaleekfaanu ahzaabuga khando konnoyagen eta honnowanikon ekaleekfaana libadagati waran nurakkaatire khabarei madinaage ekaleekfaana ekko ahudu naamaga seekuffawa banu nadi mi banu qurayda wanhaage mihun ei yahudin qabilaye madinaage ane faratuga khandawge faatuga wa khando konefa faranu ane faratuga ekaleekfaana ko ahudek gawabai banu qurayda ehma defaratu madinaaka wadeweka noy madinaage onno gotu faratu hilata onnati efaratakun lashkaraka are nugane faatuga banu qurayda mihun kurimati gameken madina arangonna saradu etaage ekefan khando konno medimala kunnen erek mihin ekadekfan honnone ko huriya adimala ko ekadekfan vishnum fuloga amankon utta ekadekfan me khabar libeni fahatum banu qurayda mihun audu walak agora magarat em norka masal fahatum madina tere wadejja madina gegati muslim angerona koda kodi emeda fahatum mushrikun lashkar wadda fiya me sabri masala gosi e nabi asasame khabar li borati wa sahabi tere debe kala fonuwa hadis kore khabar balas telto dogut hadis kore me e khabar ki dogu khabar ekkam gawana ma faturash do khabar ekkam gawana faturash ekmane ka ahu duwa nodan jawa dakkar mista untere e mihunge maanaviyatu araboda dabbegenda andot ahu duwari wagbuna fangura meg maada roti banek kol mihun arawagme dakka ne samberike masala goswa ekam hadis korbe ei tedekkam gawan evves miyeke khabar no debach timan kadeke faane khabar genes debas kommes gotak ei ebawatuge nurakkaateri masalatoga nerenje amurtaka alanje rakkaateri fiyawarte eligen daanjeheni nabi asassugo farak polu eti ehen geggota dimadimaanu maanako kimu egota dekem farakam gawan eka efaana appolu ummatuge qiyadat lattagen da dakanje waaqya udakanje waaqya dakanje wara faturanje gota ei islamunge qiyadatun kuranje kame e waida jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bi qur'an allah taala amankam khabar nota birwarikam khabar asikam gaana me fatura la mistuntere ehenna mes qur'an allah ange ki wala radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min emiyun khabar allah ga rasula adi amuru ga ahulwarin nange khabar genakam gawana ein istinbat pura kanta temin engigen dia ehma komme khabara komme tedu khabara ki rasla fatura ranje chenu ege sawum muslimun na oti kom masnatetto kom faadaetto ei khabar fatwa baranje ka behennama algoda mizmanu gana wagutun khabar break kolla ekol nabi asus ivada annwani kom smiyege waga dakka ei ruga kaum ekko ruli qiyadat kelefan appulu netti muli masalekko kharabu fona khabar anne menenu eke vanenge vi tedekkam gaana timan kadek faana kommes gotakun kommes isharatun e khabar ango adawa reves me khabar no debbe chero eke faana goda gannawani kihinekkan e khabara medu muamalat qur'an eke faana muamalat qur'an ifade e lobati setere ko muslimun na meduga algon men dakka wahakita warboda samaluwan jehene ei ege sawunge ene gellumai halaku libige hingadana masalat ekkamuga lege hingadana den suwala kiyama yaayko ඒනාග වාහක අලගොන් මේ එමිහිගේ නොබෑ වාහක එමිහ හිංගම නොජේ වාහක දෙක්කිප එක්කම ගානම එමිහිගේ රංගලවා දෙක්කම ගිතුරු අදියස් අගුමන කොරයිදාන කමගේ බොය ඒ හග්ගෝ خلاص කුරුමට එයි ඒනායට්ටක හේවදුවා කො ඒනායට්ටක ඒනේ නේගේ හේවදුවා කො අබදුස් ඒ මුස්ලිම් අහාය අලගොන් මේ එමිහ ගීබ් බොනේ පවාති ඒනාගේ රංගලවා දෙක්කියස් කොම්ම කොතේ වෙස් අලගොන් මෙන් එමිහිගේ ගාතුක ඒ නොබෑ වාහක දෙක්කි මි එම්මෙන් නාම එක නොබෝරානෙච්ච ekam kurwene goten nonna bay mihun edekki dogwa gabul kogen hama echchega ulemunda mena me ikwaran no ba me ke samveri goti no ba den eti rangol kure goten nonna e rangale buna wa kan adinniwe obey buna wa gabul kure bana dendes algon mege beje e muslim akhayattaka ghaibuga ena nettanuga heyo duwa ko e algon mege salamatattaka henune qiyam algon mege heyo martoga salamatattaka algon men koranje kame henune qiyam do algon menna dekola ena anna iruga algon men ena haggo midenne gutum kur komas gutum ada ko pojjiyam masal algon men kurimatiga luivegen dana enname sama kuriya waage dakka algon men tawba wege algon fasso mishidu ko namaz ko zakat de rodei ba regon damonamaz ko algon sikundi ganne baawar faafadaka qiyamat do algon kurimatla anjene midenne baawatuge hagguta algon aragen fekankan me khalas noko algon men
gossikum gawana ham em misala kawlum banama hinga ehem misal shariatuga mihege baccha mihaga dobuwa kideni mihaga mudaluga masalek dobuwa kidige e dobuwa ki maccha mismihege bintaka ecche anek kola nimi ehem mihege bewen ehem mihega kada devi adi hekige sariya ankamuga wes adi rishwatuga hifagen qaadin kamuga wes mehtas bodde aniyat Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kore mihege bime aniyawari kama eku mihege bimakun kaawate aniyawari kama eku jahagan fi mihawas qiyamat do enage karuga habbin eluwenakam oniya me habbimuga adiyen ena gembe wenakam kaawate gwami dekka aniya gotum atuleifawani dobu hekidi gennai rishwat digena rishwat difagen atuleifawani kaawate nombe do algomnage bintam sate has dehas tinga satarwas akabudu aniya warigotu kamihun jahagen fawan ebintaw kamihun dirule mundan aniya alifa amihaga hituga e asaru e winduhama abadu sekam vikamundani eenage diyan ufule komme farak eena e shakwa koramundan oba dizetere ko aniyaga masate ge warno rakkamas Allah subhanahu wa ta'ala ghafil wadi noganwana kommes duha kun aniyaga badala kulmat lanje duniya gas une ukra bi hayatu gas kommes mihako angenako eena mase kuri mossesa ko eena aniyawari wege kommes kala hagge nuri wege as etaage veri miha ber ko minga di hadisa veri miha waage dekkima eena boda kom ange miha dekko nikam dimi gaada mi kurere kamenno nadutto mossesa ge veri ekkam goana mene beenu wacce deni beenu wacce nagaadi aada ga rayite kurene kamenne eena buni timanna Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga timanna lifa aniya badal leben dua qur'an ekom algon menteren bay mihun naki mi baawatuga dua kurum miskitan ya zikuru kurum dennew mi baabum bay me gabu qur'ach bay me nge ha bodechunnu me enega maccan hunna verimiya gaata go shakwa qur'an bude me beruganna atin wazifa kadala ban ekam rabbuge hadratuga aniya lifa miha shakwa qur'an go bunima ei ma bod masale kam yonu ekam aslu hagigatuga barabar shakwatam aduwe hisab ta tartib korwegen daane darbaraki e ilahu darbar ena malamatu ra kabbuni khale gos dua kur ata diregonu fahubaga dua kurach subhanallah iman wa me guna kala wa kenno me ena Allah taala hadratuka dua dennevi aniyaga badal libeto dos kolenno ekkele me ajjono kantagane so muli me ekko bodu musibat ejjei bay ejjei ena haramu halako ejjei edu ena bonamundiya timanne mejehuni miveni mihegge duae ene warengich eha lobe dizzetere ahon aniyaga masate ki warab boda algon men yaamad samaluwan je kamek urire algon paakul paden alig faana idale faden aniya libe mihaga duniya gawa nikamati halata bure aniya kura mihaga nikamati halata qiyamat doga dabwegen daane Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu e mihege hekiba mibawatuga aniya miha koffekkam gawana mihege aniya warikam hekiba oluwalaage mihebu jalalla aniyai ehem bejjam eena hawtimanna Allah tawba wajjam punyakam ko eena hekiba go baccha aniya rifati mihu tanta hajjaru aniya libun daruga e hisab ferigade masare nonime eena je ege haggu bayan koddigen eena ga faratun aniya lifa faratak aniyan salama kurmattaka mase kur ehen nonkam gawanama kitemme waraka eena duniyega hewkanta takkolakam ga wes e haggu e qiyamat do emme undagu haggu kuma begen dan ei fardeg gagge no hame keni eena ya nenege mamba fanna enege darinna enege aila emus ba waru ete ba war haggu tege gitere gelli halaku ebde hame kani duniyei manfa'a kattaka tibade hekibege somu timaga mule haya ekko bangurotu kharab hoin gada ebe mihe kaniya libunus aniya ge badal geena dua ku fem tibag dosi die hisab feri em ballo nabiy sallallahu alaihi wasallam muaz ge fana hadis korbe zakat nangom fonuwa miki algona mihar mizmar menaga texenno islam deenuge rukune gotum nagan je zakat fardu zakat nagam fonuwa bas hadis korbe wa iyyaka wa kara'im amwalihim kadek far namanama samadu rakkatere hunnacce mistakun agubodu mudata zakat negumo
zakat vis nagaga nuane mi agbod moda ei jamalu geterega war fale cheure war mime cheure medu seju ecche sure ena gos Allah subhanahu wa taala deenan ena kura lobi ena getuga lobbaku go shuriha fale jamalu tan ipa ama ewan aniyak mi zakat hadis kure nama mistakunga agbod modata negumun kalekba rakateri was fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab wattaqi da'wat al-madlum aniya alifa meha be du'a kalekfan birwati rakateri war fa innahu laysa bain Allah wa bainahu hijab eni e du'a Allah de tereg evves horahennuwe uduta kadat kurabba wagutun e du'a Allah taala hadrat ufiligin dan Allah wahi kurbane ti du'a tibaya timang ilah nasru debba hujime kommes du'a egmane ki adi kodoko fasfelius e duwas timang ilah gennawa hujime ne goch enuda nattaf ei emme amazan meha kura du'a ek ena heo fasika komis ene o kafara komis aniya wakum wanama Allah subhanahu wa taala ege badar muslimek matches pa kura ehme ha bodko me aniya ekmideni zakatu gawa zakat nagaru bas odde no be insaf ekan kura tengedi kobato ehen echi sharai gotum hudda no muamalat takun naga echi kobat fardu zakat nagaru shariatu mana kura kone mihunga agbod mudatan hame ekani zakatu gotu ane ko naganje medumenu gechi emme himechesnu emme falechesnu medumenu zakat naganje emme falechi nagaviya e aniya ekkamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam sifa kurba ehem bima algon men jehe imbaatu kantita rakka tirwa algon men ge heki baakun algon men kora muamalatu algon men kora hukumako algon men kora de rishwatakun evves kamakun nuhabbum mihe aniya lifaakam gawanama ekan khalas kurmattaka algon men koraven gur huriha masakete koranje ne nodiya duniye hayatuga tiba kora huriha amalaki beenu men bekar echikamuga legi hingadan efoga den algon men wahadakala we nukta ki tauba ei ed daraje gahimene kamet tauba ge tafatu daraj take ilmorin bayan kurba fe irad kurbiya e tauba ge daraj taka begutu algon men den anna filawalaga wahadakane هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته